Biraz için çıkmasın. Bu qanchaga bölüm kaldı? 4'kü? 6. 6 штука mı? Ana 6 штук. Ha, karma. Bu biraz sever solat da. He. Bunu tevelese kilarama titreyi veredi. Ha, oşonçum Su juğuk ededi da. Kel ne onu bildireyim. Bir kere büdür boza kilarama titretip bu biraz köp veredi da. vibratsiya bolboş için ne? Sen jaka. Sağa. Sağa. Oldu, kaç bak. İş özü sezon menen bolot. Jasta, küstö. Öğrüp gidiretelleri. Jasta görüp күзүндө bundan azırak bolot. Kışında zakas. Başta çok keze okut. Qançanчы жолу теректерди тилдирип атасыз? Buna Seyit Tuğan'la 4. yol tildirip atım. Gerekti. Ve Bismillah degen onu çoğun balaga tam salganda 18 kup tildirgem. Çalan, balka, strapili, hayva jakşı tilet. Standart jakşı. Anan keyin ekinchisinde üstüne balka, salka, strapilaga dagı tildirdim. Anan 3. yolu tildirgenini buna bu yerde jeyilip turu. Anam bu sağım hazır mı 4. yol tildirip atam. Seyit'e. Men постоянно klientim. Bir jagı tuğanım. Men jalan uşuğa tildirem. Büt razmer tilip beret. Razысыз, Ha, men kıskazı şu Seyit'e razımın. Негизи бул айылга керектүү нерсе. Айыл сыртка иштегенче сыртка жумуш караштырганча үйүңдө өзүң, айылыңдасың. Элге керектүү нерсе. Ошондуктан такай жумушуң бар дегеним да. Кара-Бура району боюнча гана иш алып барасыз. Негизи көпчүлүк учурда, мисалы Манас району, Бакаята райондоруна барбайсыз. Кээде барам, Кучевко барам, Баласарууга барып калам, жакыныраак жерлерге барып калам. Көп бара бербейм. Көбүнчө Кара-Бура району. Кара-Бура району.